Kimwe mu bibazo bihangayikishije isi ni inyobwa ry'itabi. Impamvu nuko rikira mu kaga ubuzima bw'abarinywa bikaba byanabatera urupfu rw'imburagihe bidasize n'abatarinywa bagerwaho n'umwotsi waryo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko abantu basaga miliyoni 8 bapfa imburagihe buri mwaka bazize kunywa itabi. OMS kandi ishishikariza ibihugu gufata ingamba zikomeye mu gukumira itabi, inganda zirikora zigafatirwa ibyemezo bitandukanye, birimo no gucibwa imisoro ihanitse. Inganda z'abikorera zuriye kuri iki kintu zerekana ko zije guhanga udushya mu kugabanya ibyago byibasirwa n'abanywi b'itabi, zikora none rinyobwa hifashishijwe akuma k'ikoranabuhanga kazwi nka e-cigarette, zigaragaza ko ryo rifasha ababaswe naryo kugabanya ikigero barinywaho, gusa OMS si kwibibona. Ako kuma kakozwe muri 2003 n'umushinwa Hong Lake. OMS kandi igaragaza ko kuma nako kadakuraho ibibazo by'urufu byibasira abanywi itabi kuko bagakoresheje nabo batwa naryo kubera ikinyabutabire cyane kotine kikabamo. Ibi kandi bishimangirwa n'ubusabe bwa OMS bwo mu Kuboza 2023 bukangurira ibihugu gushyiraho amabwiriza akakaye mu mikoreshereze ya e-cigarette kuko hatarakorwa ubushakashatsi bwimbitse bugaragaza ko ifasha abanywi b'itabi kurireka. OMS kandi igaragaza ko umubare w'abiganjemo urubyiruko banywa itabi bakomeje kubatwa n'ikinyabutabire cyane kotine kiribamo ndetse kikaba n'ikiyobyabwenge. Kikaba kinagira ingaruka mbi ku buzima bwa muntu zirimo kongera umuvuduko w'amaraso, kongera ibyago byo kurwara umutima, guhungabanya imikorere y'ubwonko ndetse n'ibindi. Aka kuma k'ikoranabuhanga kifashishwa mu kunywa itabi kari mu moko atandukanye, aho ubonamo n'udufite ishusho yenda kumera nk'iy'ikaramu ipfundikiye nubwo tuyirusha umubyimba. Gafite ibirimo batiri ndetse n'ibisukika bikabamo bizwi nka e-liquid, birimo cya kinyabutabire cyane kotine n'ibindi binyabutabire. Kakanagira umugozi wifashishwa mu kugacomeka ku bikoresho by'ikoranabuhanga nka computer, power bank, ahacomeka umugozi mu modoka nko gushyira umuriro muri telefone n'ahandi, mu kugaha ubushobozi bwo gukora hifashishijwe umuriro w'amashanyarazi. Ibiciro bya e-cigarette bihindagurika bitewe n'igihugu yiguriyemo, hanagendewe ku kuba icyo gihugu cyarashyizeho amabwiriza akakayasa n'akumira ikoreshwa ry'iryo tabi, ahandi bikaba byoroshywa. Ubwoko bwaryo, iboneka ry'ibikoresho bindi byagira uruhare mu kugafasha gukora bizwi nka accessories, nk'imigozi yifashishwa mu kugacomeka, ingano y'ubwoko bwa e-liquid ugakoreshamo ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari nk'ako kuma kagura ibihumbi 38 by'idolari, ni ukuvuga agera ku bihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Ugakoresha nyuma akajya akomeza kwigurira ibindi bisabwa kugira ngo gakore, birimo na ya e-liquid. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2023 n'ikigo Rwanda Non-Communicable Disease Alliance ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima bushyirwa hanze muri Mata 2024 bugaragaza ko abaturarwanda 4.5% banyweye itabi rinyobwa hifashishijwe akuma k'ikoranabuhanga ariko e-cigarette. Ibigo by'ubushakashatsi birimo n'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe gukumira no kwita ku ndwara z'ibyorezo CDC bugaragaza ko iri tabi ryangiza imikorere y'ubwonko cyane cyane ku bato n'urubyiruko, baba barinywa cyangwa batarinywa bakegera hafi y'urinwa kuko biteza iyangirika ry'imikorere y'ubwonko bwabo. Ni mu gihe rinagira ingaruka mbi ku bagore batwite kuko iyo binjiwe n'ikinyabutabire cyane kotine kiribamo bihungabanya iremwa ry'umwana mu nda ya nyina, bikaba byamuteza kuvukana ibibazo by'ubuzima birimo no kwangirika k'ubwonko kwatuma avukana ubumuga bwo mu mutwe. CDC kandi igaragaza ko kunywa iryo tabi rinyobwa hifashishwa akuma k'ikoranabuhanga bigushyira mu kaga ko kubatwa naryo bitewe n'uko n'ubusanzwe bigoye kureka ibirimo ikinyabutabire cyane kotine, ibyakuviramo kugerwaho n'ingaruka z'igihe kirekire zituruka ku kunywa itabi zirimo kwangirika kw'imikorere y'umutima wakugeza ku gupfa imburagihe. Ni mu gihe abanywa iri tabi baba bafite ibyago byo gukomereka mu kanwa no mu gice cy'isura, bakanakuka amenyo mu buryo butandukanye, bigizwemo uruhare n'iturika ry'ako kuma k'ikoranabuhanga kifashishwa mu kurinywa gashobora kuba katurikira mu kanwa. Inkuru ikinyamakuru Ijwi ry'Amerika cyashyize hanze mu ntangiriro za Mutarama 2024 igaragaza ko nubwo abanywi b'itabi bisanzwe bakomeje kugabanuka henshi ku isi, ikoreshwa rya e-cigarette rikomeje kwiyongera ku muvuduko udasanzwe, cyane cyane mu bana bo mu bihugu byateye imbere nka Amerika n'Ubwongereza, kuko nk'ikoreshwa ryaryo riri ku kigero cy'150% muri ibyo bihugu bibiri. Urubuga rw'Abadage ruzobereye mu gukusanya imibare ku makuru runaka ku rwego mpuzamahanga Statistica rwo rugaragaza ko abagera kuri miliyoni 68 bakoreshaga e-cigarette mu mwaka wa 2020 ku isi yose. Ni mu gihe kandi bibarwa ko muri 2021 abanyweye itabi hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga bari miliyoni 82.